की Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kakhon hinyong trip National Awakening Movement State Youth Wing kelapin remjur yagi jing penjalan jang sarkar Meghalaya Democratic Alliance belayalam dengan National People's Party yagi samoy trekam jugi Autonomous District Council Sandri benai wad hadir baga samoy trekam kejongki kelakut nadu benai rempang arajar pausau. Presiden jang parti ubat Thomas Pasta hakajing keran bekla pathai kubor hagakan ro trik unai lar arajar pausau ulong ba hagani gari sensyar pat ba ke sarkar kedai da upat ba jong upat ba menaga benta upat ba hendak jing penjalan jang sarkar yagi samoy trekam jang Autonomous District Council ke pau bagi MDC bementa kedai da ke MDA jang ke MDA menaga benta ke MDA. Sokya halor kajing lek dan bor jang sarkar penjalannya ke MDC election Klam ka nongrin ka papiak. Pemangitip hi ba hak demokrasi yang pasarkar jong upai ba daw upai ba na ka benta jong upai ba. Tadi kata nongrin jong ka demokrasi. Henry mentala nyu benai tu benai. Kani ka sarkar lani kini ba ki babat yang sponsor. Lani ki MDC ki jong. Kira ada kita ki MDC dah ke MDA, jom ke MDA, nak ke benda ke MDA. Nampak ketua-ketua macam ki kumbau baik lah, tentang dia ki kerakut atau naik bar jom urusnya. Dan kadang macam ini penpau ya ka jenis dia bah keserkar ke nun wat ban sudah dan bor, man penjelasan ini di MDC election kawal ada man dia nak naik bar. Dan kadang macam ini ngintip ba kene lanu kan bat pembapawi ngai kop ba mereka sarkar minta man persiang tak kalah ban extend back ya mereka terus juga di MDC dan kalian macam ni ikuat kan kepau bagi di MDC ikuat menakut ni bersekausen jadi bentuk ya betul lah begin situ lah apa apa tu kau dikira doa nadu mulai bahan jauh sudah. Dimana nadu mulai feb jauh ajar anu sah. Dan ini jisim tulak macam ki ke alam biar. Dan kalian macam ini terpau sususi, buat ingin satu sumber mana. Kalau ini nomor bah macam terpau bikin dia. Ban extend ni kata macam discussion. Kadang berbenda apa six itu kibat satu kalah top mah. Ban Kumbaga to apa para 6A jangan 6 ban extend ya kesamui terdekat jangan ada cakap sih gubernur ulah banle tang kalau arti kita ada apa lupa laradan rajin benar emergency kumbaga nimdan emergency itu kapaan gubernur ulah ban penjelasan dia semua terikam jangkat district council lada usno date ban pelong ya ke district council election kalau nggak bamlah kata apa baru kamdon dan kalian macam ini penpau ban upaya babul balang ubah ladi penyo ya katakan bor buat exercise ya katakan hop berjit temai ya kita kena hikmat di sekonsel dan mulai baat kira adu ya bah macam ki kecil kini ya bah hop jauh baik bah bat nak lihat macam ini satu sebuah menor ini kalau ki kendon juga siksidut bat minta apa dia ke jawab nak kalian jauh bah menor fikir kan isi nak kalian jauh gubernur ulah menjurban wanrai kata delimitation committee. Henry tidak baik bah hadir ada delimitation committee itu. Kita pun jing persiap nak berbuat tradisional. Kita jing keliru kami bah atau lah le sami hai ini dah delimitation proses. Nomor bah ngandung penol kita coba delimitation committee. Marba pale
ya kam ba kya ka kani hai ipori ba khendian kam dei ka so na kali ka jomi hi yo ba kani kali tang kata ka tactics ka ba ka sarkar ka pemerintah ka pendengkam wan yo pat jubor ya ka bor hapo sa council klaim da jet da upat ba menta kadang kerja kan ang kata ka amendment yang seksyen na kalian jong Home Minister Amit Shah ulah tahu yang komiti ya ngasu syafing ba yo kini ki ya MDA government minta bat kini ki babat ya ulah kam ko sa council kila kan penonton dulu saya kan ke bentar dan ekstensio ni nak kalian macam ni yang ba kita kijing penbaik ya ka seksyen ai kanang ya ni laban penterikan mereka hak election yang mesti ke bangsawan tu kemudian juga ada ini bantu penonton kami kini tanggung ban bat jubor ya mereka ya kabor juga council kalau nggak mau bian kalau nggak mau mihak cinca bat